لی تماشاوان هێشا براستی ev zarok bûn yê got gihiştine herêmên Bakur Rojhilatê Sûriye ango kantona Cezîrê jî nûçekana me ciwana li gel wa bûn ev nêrînana dikarî bûn bigire dest helbet zû bi zû ji bîr û hişê wa ew dîmenên bi êş dernakevin zarokin li ser wa gelekî giran e ev dîmenana niha em bawayekî zindiyê me berê xwe bidin bajarê Kobanê li wê deke ji ber got heme gelên bajarê Kobanê gundewarê wê li goristana Şehîd Dicle kom dibe ji bonekê hem Şehîd Ziyad Heleb û hem jî hevreyên wî yên got di taxa Şeh Mesûd Eşrefiyê de şerrekî bêhempa li dijî çetên hikûmeta demkîya Sûriye û her wiha çetên dewleta Tirkiye şer kirin medî bê çi destana lehengî li wê de dane nîvsandin ne tenê şerrekî hema wisa em bêjin li dijî di dewleta bûn lê ev taxana ji meha şeşa de hatibûn dorpêçkirin nedêştin madeyên sereke derbas bibin lewma dixwestin her du taxan zeyîf bikin îradeya Kurdar wê dekê bişkînin lê tevî vê yekê ji temaşevanên hêja Şehîd Ziyad Heleb û hevalên xwe biryara nederketinê dan gotin çi dibe bela bibe em ji her du taxan dernakevin em ji bo zarokê xwe hatine vê dunyayê em ê şer bikin wê tu carî jî bi ser nekevin ev yekaya temaşevanên hêja gotina Ziyad Heleb e berî gomherin bajarê Kobanê ez ê gotineke din ya di dîrokê de hatiye qalkirin ew jî ji aliyê Yusuf el Azmê got ew jî bi xwe Kurd bû dema got Fransa tê dikeve Sûriyê û wê berê xwe bide Şamê Yusuf el Azmê got keseteke Kurd e dibêje em ê berê xwe bidin artêşa Fransayê û şer bikin. Hevalê wî dibêjin em çend kesin têrê nakeye artêşa Fransa bi çekên giran hatine bi hejmareke mezin berê xwe dane Şamê lê Yusuf el Azmê dibêje bera dîrok nenîvisîne got artêşa Fransa bê şer derbasî Şamê dibe. Ev Şam ne tenê bajarê Erebayê temaşevanên hêja kedeke mezin ya Kurdan jî tê de heye. Ji bo vê yekê Kurd di dîrokê de hertim destanên qehremaniyê nivîsandine niha îro jî gotina Ziyad Heleb wê gotina Yusuf el Azmê tîne bîra mirov got her du tax wisa vala nehiştin ji çeteyan re. Bawayekî zindiyên berê xwe din bajarê Kobanê.
هوالی نام گورستان شهیدان دا هوالی لدر سکری ام هیوین شهید مگیشته گورستان شهید دجلا ام پیشوازی گرمایا دل و گرمایا دل دایک شهیدان گرمایا دل گل کانتون فراته باجار شهیدان باجار کوبانه فرماندار زیاد حلب ام پیشوازی بکن آناجی امی وینه کس ناف شهید لگرا نمیره ام پیشوازی شهید خواه بکن
حوالی سر مناسب کار خواتن دا کم نجیر شکرم و حوالی جور این کار خواتن دا کم نجیر حوال شکرم و چه روز کن چه خوشینه
هول آنا شهید مکنه شهیدگه ام هیوینه هر کس ام پیشوازی شهید خواه بکن شهید نامرن شهید نامرن هول اول سر مناسب دا کم نجیرش کرا بابا اول شهید نمرن شهید نمرن بجی برخوادان شیخ مقصود بجی برخوادان شیخ مقصود Cheers,
شهید نال شاد دار و مری
اما المصطفى تو ام دعوت هفته کن گله ولد فارس گله کو بده سالان بشهیدا را حوالتی دکن ده شخص فرماندار زیاد دا ده شخص فرماندار گریلا لیلا مالک بروسک ام شهید شورش آزادی ببیرتینن و بجنا خلا بروان دتوینن برا سره شربان آزادی ایکو برو و بشف پارستنا آخور دیدکن برا سره واسق با برا سره همو کسی کتله خواه جبای آزادی لیده برا سره واسق با برا سره بالبات علمه شهیدان سره ریبر گل کرد ریبر آپا برا سره واسق با گل می برومت وکی مساج مالبات شهیدان براستینی بخواست ام مساج که ایرو بدن اما ایرو سکنه ها خودی درکتنه ها لشهیدان خواه دو مساج دده مساج که دده که گله کت و همو گله حرمه لسر لگانه جبوی برخودانه لسر لگانه که تاکو بگن آرماجو داخازن هیوی انگلان مساجد و امین یکتیه گل کرد و گلانه لبیدر که جداست و دشمنه راحت خویا کرن تشتێک ئەبکانە بێژن و تشتێک مەژوارە کرا بگۆتە خودی لە شەهیدێ خۆ دەرکەون خودی لە دۆزە وان دەرکەون خودی لە فکر و ڕامانێ وان دەرکەون خودی لە دۆز و ئۆرماجێ وان دەرکەون ئیرۆ و ئیسپات کردکۆ ونێ حرتم و حرتم لە پێ دۆزەوان بن تاکو بگەن سووریەکە دموکراتیک تا بگن سوریا که نانافندی تاکو بگن عدالت و کفی دموکراتی پرچاندی پرزمانی و نسر به جغرافی بعد راجیان بکن اف مساجدون همان زیاد و همان و حسکرینین شرفان آزادیه ای آسایش قصده یا بجه هزاندرین اف مساجه و ایرو و جوارت بجن امن پشتوانه مجی خواست فیدا خواستی جواب بکن وکی معلومات انشان مساجه و ایرو سکنه و ایرو همو مساجن من شابشنا شهيد الشراق بالشعة طاير بناط شهيد قال شاد النار انت شابشنا شهيد الشراق بالشعة طاير بناط شهيد قال شاد النار
تحية المقاومة والصمود باسم الشهداء الأبرار، باسم الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا. أيتها الأمهات والأباء الصامدون، عوائل الشهداء الأبطال، أبناء وبنات شعبنا الأبي، الحضور الكريم، نلتقي اليوم في مزار الشهيدة دجلة، هذا المكان المقدس الذي يحتضن ذاكرة النضال والتضحيات، لننحني إجلالا وإكبارا أمام أرواح شهداء مقاومة الشيخ مقصود والأشرفية التاريخية، أولئك الذين خطوا بدمائهم الزكية ملحمة جديدة من ملاحم الصمود والدفاع عن الكرامة والوجود. إنما أبدته قوى الأمن الداخلي وأهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية من مقاومة باسلة وشجاعة نادرة، شكل نموذجا حيا لإرادة الشعوب الحرة التي ترفض الخضوع والاستسلام وتتمسك بحقها المشروع في العيش بأمن وكرامة على أرضها. لقد وقف الشعب أعزلا إلا من إيمانه بعدالة قضيته، ووقف الرجال والنساء من قوى الأمن الداخلي سدا منيعا في وجه آلة القمع والعدوان. أيها الحضور الكريم، إن الهجوم الذي تعرض له حيا الشيخ مقصود والأشرفية يتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة. ولقد رافق هذا الهجوم ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين من قتل واعتقال تعسفي وإهانة وتهجير وقصف عشوائي، الأمر الذي يتحمل أصحابه كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية. إن هذه الممارسات لا تخدم وحدة سوريا، بل تسعى إلى تعميق الانقسام وزرع الفتنة بين أبناء الشعب السوري الواحد. ومن هنا نؤكد على أهمية وضرورة تكاتف وتضامن شعبنا في شمال وشرق سوريا، ومعه كل الأحرار في عموم سوريا في هذه المرحلة الحساسة، وذلك لسد الطريق أمام كل من يحاول النيل من أمن واستقرار المنطقة أو جر السوريين إلى صراعات داخلية تخدم أعداء الشعب السوري وحدهم. أيتها الجماهير الوفية، إن الإدارة الذاتية الديمقراطية وهي تستذكر شهداء الشيخ مقصود والأشرفية بكل فخر واعتزاز تؤكد أنها مستمرة في مشروعها الوطني الديمقراطي، المشروع الذي تبنته جميع المكونات من كرد وعرب وسريان وآشور وتركمان وشركس، والذي يقوم على بناء سوريا ديمقراطية لا مركزية تصان فيه كرامة الإنسان ويكون جميع السوريين متساوين في الحقوق والواجبات دون إقصاء أو تهميش. في الختام نعاهد شهداءنا أننا سنبقى أوفياء لأجل تضحياتهم، ونعاهد شعبنا أننا سنواصل طريق النضال حتى تحقيق الحرية والعدالة والسلام. الخلود للشهداء، الشفاء العاجل للجرحى، والنصر لإرادة الشعوب الحرة
المجد لشهداء مقاومة الشيخ مقصود والأشرفية. شهيد نامر، شهيد نامر، شهيد نامر، شهيد نامري بالروح بالدم نفديك يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا شهيد. أنا أجي أخفتنا تفكرة آزادية كردستان برئيس حسن كوچالم دعوتي أخفتنا دكين. اول دست که دو شخص شهید زیاد دا و همه حوالین وی ام بجنا خواه لبروا شهیدن شورش آزادی بیرتنن و بجنا خواه طویلن حوال زانن ایریشا کول سر شیخ مقصود و اشرفی که بو نه ایریشا که ریزه بو چهار هیزن اساسی دوی ایریشه ده بون هر ایک رولک لیستن یکو ایریش کرن داعشی بون یکو سلاح داده زوا دولت ترک بو یکو جیرا غلافه سیدایی چه کرن حکمت شامه بو و یکو بیدنگ بون کر بون و چاوی خواه کرتن هیزن امنتایی بون جبو که بلا کلمه باش بزانه به ماسکن هیز نام نتوی یکو بحثا ما في مروفا دکرن لشيخ مقصود دا کتن یکو دکو بحثا ديمقراطيت کرن یکو بحثا وكهبيت کرن ماسكي حميل شيخ مقصود و اشرفية كتن كستكار ايدي بحثا انسانية بك وجفاكا بخافينه وإيرو دو شخص شهيد زيادة ازي قوتنا ويبينم سرزب طريقة خاص دكو هاگر که ماسی معمل مهرینن و اتشم شهادته کیه بکارمه و ایراده بشکنه راستا ام پرپیتیشن كلمة بربتشة لأمسر بلندن بالشهيد زياد أمسر بلندن وكالك هولد يجري صالح خوشاندن قوتن أمسر خو ناطوينن أمسر خوش كثيرا ناطوينن أم تسليم كاريش كثيرا قبيل ناكن وما ماسكي هر كثي خز أو ماسكين هزن نافلتاوي تواي كتن داعشية كو إيريش لسان شيخ مقصود كرن داعشية كو إيريش لسان أشرفية كرن بسلاح عنوا بيدنجا وا أبيدنجا كل سر وإيريش كرن بغلافة سياسية يا سوريا حكومة سوري إيريش لسان دحارة كرن شرمكي هري مصدر دولة إيريش دحارة كرن دائما كيف دولتنا بالكفتنا دي دولة إيريش دحارة كرن أب دولتنا بالكفتنا أو نقال بجام سركتنا أو نقال بجام بشيخ مقصود وأشرفية كرن دائما كي هرتش خديا نقال بقوتنا ببجن ونقال بسياسة بدن مشاندن ايكوش خرد قوتنا ام بني أمية بني أمية كو إيريش سر كعبة بكي شو إيريش سر على منكي أو كعبة كو يحمل نمجن بلا خطة نمجه بني أمية كو نها إيريش سر شيخ مقصود وأشرفية كر عني بني أمية كعبة من جريقة إيريش سر كر تاريخي بخوين ديروكي بخوين جبوفي هن وراستيه بزانبن يكو إيرو إيريشي للسر شيخ مقصود وأشرفية كرن عين يكو إيريشي للسر كعبة إسلامي كرن جبوفي اف سياسة قريش وعلى
علامة عربي طيبة أزي ببيجم نا علامة مصداقية خوانا كريا لكيلكا داعشيا سيرات أذكرن دبيجة حكومة شامي وتلفزيون خلا دردخن تلفزيون عربي مجي مصداقية خوانا كرنا والشارع طيبة لهمبرك لماذا المشاندن شرعياتش داعش رشد كن تلفزيون عربي حمية ميزة بكن قوتنا واشنا sanki erişi kutsa kirne bivira gididen nişandan dukhaze bir keftin akhabıdan diyar kirin u şehri döndürü Şeyh Maksud Eşrefiye de kirin jvo bir keftin akhaya qınaptıra khafrotin akhaya Suri biden beşardın dukhaze asate biden beşandın mezeken havallu دولتك وهمالاتيخا بكجة أو دولة سرناك بويتك بشي هنا بجاوي خيبين شخورات بجنم حكومة جنازة الشهيد مد ليزن الشهيد مج جبينات طابجن أبي واكي دقكي رشد أن ينصرية التبايلاب قوانين نافنتوي صازية نافنتوي الشيخ مقصود إذا تكشون حما يكش قوانين نمايا أمز الدنيا كده وكي غابك جيان دكن أولا كاريا كسيتنا نكو أولا كاريا باجاركي كاريا تكسيتنا دنيا إذا أولا كاريا تكسيتنا جبالكم مجلس الأمن تنا المتحدة تنا ما في مروضة تنا اولا کاریت تو کسی تونه انجخ جواد بخوا خواب پاريز قانون تونه و تكاس نكار قرارا بگرن تو قرارا نكار بگرن و نت کارن پاراستنا انسانیت بکن قانونش خور دانینه جبو برجواندی خوا دانینه جبو وی ملت ما گرکه وی باش بزانه به ام خور خستن نکن ام خو نفارزه کسب نفارزه و ام تهیویا مجواهز نافنتوی تونه تهیوی تونه بلا کس هیوی قب هز نافنتوی گره نده یکو شرکر دولت ترکیه نه حکومت شامیه چند فصیل نوای ارهابی هنه ایریشی سر شیخ مقصود اشرفی کرد حکومت شامیه نکاره دولت ترک ایریش کرد دولت ترک بسلاح قوی گران ایریش کرد دحاره بصداتان قالي بحذر انسان اني لي دي ساجي قوتنا حوالي زياد گرکت گوه مدابه ام دوج جي برنادن حتى نقطة خونا خويا دو شعارا ما بأب هوالو شعارا قال لي ما گرک اب حتى نقطة خونا خويا دو من المرخب ده ام بيروماتي قبل لكن ام خيانتي قبل لكن أبانو قال لك كرد الشيخ مقصود أشرفي لا سركت بالنكد إنسانية وسركت قرجايا نامنتي تكشو بإنسانية وتكشو جبوفي اتخوازم تشتكي داوية بجم درجنا كم زيادة سياسة كويرة مشان ديسات خوازن شر خواه لهمبر باكور رجلات سوري بكن اللي باكور كردستان اذا بجي براتي كردات روش عبادت كجي سياسة في رنگين هاي قبل كرن وتايبت دولة ترك اولنو دروجلاتا ناویدا دولت حمیه به گورانده کسی جوان نامی اف دکتاتوره یک جوانی نامی بلا چه قاس سیاست بکن بلا بکن چه قاس ایرک بکن بلا بکن یه سر بکوه ایرادا گلانه یه سر بکوه سیستما گلانه دولت ناونتویه که ایرو دروجلاتا ناویدا ادبیجی با دولت حمیه تک بچن ترکیه ناف خدا ترصد ایران نهال برلی خستنیه ام حميه الوشن يكو هلنا وشن إرادا قلان
يكو هلاوشن سيستما قلان جبوه يكي كلمة قرق في راسية ببينن شري تايبت الهمبرمتي مشاندن وكلك انسان لواي وشري تايبت دبن تخاطر ربابريه روجاوا روش بكن نهال الفرشي شرشبه به حمد زياده الفرشي شرشبه به حمد زياده جبوه يكي قالك انسان بروبوغانديل تجي ربابريه روجاوا دكن بزانا مين دكن بلكي هناك در شواطر معني دمي وامل قال يا اخوانا تشمر ببيج ام حاضرين رخنا دكان قوتنا دبيجن ام حاضرين بس ام زاروكي ولا ام دبج فيها خبر نادر ليه انت سابت بيجم انت شتت خوازم مش بو ملات ببيجم ابا اما مورالي خانيخن اما معنوياتي خانيخن اما خبري خستم بكنا اما تاكوشينا خا دوام بكنا روش روجا تاكوشين يهوان نارو ام حزني بقرن ام جاركا خبري خستم بكن باراستنا خويا جوهري بيت بخن ام نسب تصيب تاكوشين بكنا داويرة دي تبيجم شهيدين كن شيخ مقصود الشافي يبونا الرسالة والبرقوه منو ام قهدار دكن قوتن خويا داويش مرا قوتن ام دافج في اخي برنادن حتى نقطة خودا خويا داوية دي ساعت بجم شهيد نامرن سركفتن يامي هوانو آزادي يامي برخودن جيانا برخودن جيانا آن اجي لسر نبي فرمانداری آسایشه یا باکر رو جهادی سوره آرین کوبانی امداوت یا حملت کن شهید نمیره اول بکراب یک دنگی لیلا نمیره لیلا نمیره قلنا يا قهرمان دسريدا ام بالنافع هزي اولكاريا هندورين بالنافع فرمانداريا هزي اولكاريا هندورين يا باكو روجاتي سوريا وبالنافع دستا باكو روجاتي سوريا ام دبجن براسري قلنا صاغبه جديرك حمكو حتى نعرفنا رنجين براسرقة اف نجارة يكيا والنجارة طويبة حتى كو برياني هزي نابنا توي قرقرنا ما كردابة دبكو ام حاضر بنجهر تشتيرا حوالي نيجا بالشخص حوال زياد ليلى جريلة بروس ومالك وقالك شهيد يكونها ام نافي وان نزانن وام بشروج نافي وان بزانبن ام بجلا خولها بري وان تطاوينن وكيكو هوالي نقوتي فرماندارين ما هيجا فرماندارين ما يبنرخ رهوال زياد جبوما البرامج اشتباه درب البرامة حوالي زياد وريح حوالي وي تبشتك منينا قالي ما يجا وين حميد زانان لا حلب بالشيخ مقصود واشرف يا حلبو وين درب يهردو تاقان وين نافي حلب طلبه هبالي نجا طاقي الشيخ مقصود واشرفيان بالشخص فرماندار هيزي اولكاريا هندرين وحموري هبالي الوي
ایکو پیرا مال به مال تکوشین کرن شر کرن حوالی کو شهید کتنه حوالی کو نهاجی و حوالن کو نهاجیان دکن ام دبیجن حوالو بلا کس مورالی خو خرانکه حوالین ما 6 روزان لهنبری 40,000 چنده عنوان اکل حمی کلان دنیای کربون حوالین ما لهنبری 110 تانگوان توپوان تنه دهارتان تنه دشارعان حوالین ما 6 روزان گرد ما جنین ما زاروکین ما برخودان و برخودان بسر خستن جبوية كابالو اكل حلبة والشيخ مقصود الشرفي بسركت إرادة كلمة يا إرادة شربانة يا وقتي كوبن دزانن هبالن هيشا أنها بحزارة نشاهد يا ودكن لبدرة كلا برخدانة شربانا قد ويفر ببيقورة دعشة للشيخ مقصود ولأشرف هيجي شربانا وركرن قوروان جبركو إرادايا شربانا بسركت هوالين هيجا بالنابة فرمانداريا هيزنا ولا كاريا هندري حمي هوالين كو دهيزي ولا كاريا هندرين دا جدقرن گرگا پیاما هوالين زياد ولوفين بكن وكي امركي هگر هم خو شربان دبینن هگر خو عسکر دبینن جبو ما امره ام حمی اراده حوال زیاد و ری حوال وان نشان بدن و ترسم اجد تو کسی تنبا حتی نیکو شربان بیشن بخاطر و سرکفتن هم جبو و دخوزن و وای هم هرن جبو جیانه کی شرف و جیانه کی آزاد ام مرنه بپشنن بزانبن بصد حزار شرباني بشكلي أنا دشمن دخوزه مورالي قالي ما بليزه لقالي ما جد زانه كو أولادي خالي سر چمزن کرنا وند زانن تنه نبا کرو رجلاتي سيره ون هيرو ايران جد بینن هزين داگر کر قرار دانه کو قالي کو شبو آزاديه جبو وكبيه جبو حسيته جبو رومته چوك ندوينه دبيجن هم بلاوان كن جبو والو ان فرماندار خوزياد هم بشوبينن برا كسك دتليجيان نكه دتيرو كمد هم بكر وهيرو للشيخ مقصود جان ليا لبرچا بمايا وامي سبدا جبوه بكن ايكو دخازن ببر خدانه رش بکن گرگه گلمه دستورو بنده حوال نجا دشمن اف دشمنه هاف دشمنه جنانه شورش باکور روشاتی سوریجی شورش جنایه و دید جتر من حوال مد ترسن و دید جسیا شربان مد ترسن جبروه یکی جوالو جترسا خورا جنازي أولي ما جدا قدا دابيجن أب لا جبركو أو نا بربيزن جبركو جمروبايه ببارن للشيخ مقصود ولا أشرفي جاركدن چاوكو دزندان آمده گودن برخودان جيانه رحي مظلوم دوغان للشيخ مقصود أشرفي در كتا ورته رحي حوالين سورة در كتا ورته رحي حوالين كل زابه شركرين در كتا ورته جبر قال ما الشيخ مقصود أشرفي بو جبر قال كوزارو كي خوشبو بيتا كوشنه كرن ره لوه داره بون ايكو پشتوان قلب ولقانا دماكو ولقان بتقه نه دولتا دهيله نه ولاتا دهيله برا باوريا وقاله وبه وباوريا ماشي بقاله ما هيا حوالين هجا
هوالین برومر برا سر مالباتین میل شیخ مقصود اشرفیه صاحبه برا سر ملت می عفرین صاحبه برا سر ملت باکور و روجلات سوریه و تبایی کردستان صاحبه امی طولوان لعرده نهیلن نهیرو به سبادایا نه سبادایا دیروکاوه واره و امی به قهرمانی نشان بدن من تنه مرن جارکه برا امی جارشی وکی حوال زیاد لمیدان جنگه بمرن ام حمی آمدنه پیویست ام حمی آمده بن جبوه جبو حمو هیزین اولا کاریا هندرین گرک ابرح لحمی کورانا به ابرح لحمی چپرا به ابرح لحمی مارا به حوال نجا بنابه خواه بنابه حوال خواه امی طورا حوال خواه عرده نهیلن امی پیش ندنوا امی هر تن بساحا جنگه دا لپیشیا وابن دما کوام لپیشیا خواه ندیدن و دمی من نعلت بکن لی امی لایقی وابن ام سوزدن امی لایقی بگلی بن سر و صحبه سر گلی ما صحبه شهید نامرن شهید نامرن شهید نامرن پیچه شور و ابرا بیردنگی آسایش تمهلدان آسایش تمهلدان آسایش تمهلدان هول آنال کلک ما هولکی بندرخ یک کلک شهید زیاد ددما دا خانیات دیروکی دا ددما ددوا کرنا و دا خانه دست اول زیاد به سر میوهات خوشاندن و گفتم به ابرام جبو مرنه آمدنه جبو فدای وی ملتی بمن آنها لبر هارون نبر هارون کوبانه دست بیکی اول از به سلام ریز شورشگری جبونا گلمه جبونا برخودانی لحلب آتا کرن جبونا او شرکی گران شرکی به احلاق شرکی به چان لحلب آتا مشاندن او چته داش آتا مشاندن دست وان بو به دست دولت ترک بو چه تانگوان بو چه سلاحی گران بو چه کشفوان بو چه تاریوان بو همه خوشی مفکارانی اما مجی بریار گرد اول زیاد شد زیاد بریار گرد گو بر خدان جیانه اما حیانی مرنه برخواه بدن مجی همه بریار به اول زیاد را دا مگام حیا مرنه برخواه بدن او شرکی به احلاقی ما تمشانده جبر گود سیویل کشتن اما ولمت هنه شارع بو داود نه شارعه جبونا گام ببینن ام به بریار ببینن اما تجاری بریار ما نکد ام بریار ما خورد بو کینه ما زیده بو مدگو بر خدان جیانه او شهر بشره به دست دولت ترک جبر گود ام چون لسر چطن سر جنازه وان لسر اسرائیل وان چطا همه علم چطان علم داعش بوان دابو عسکر ترک هندر تانگان دمائی محاکرن همه عسکر ترک بو افت دولت بو نتنه دولتک بو چه تانگوانی گران چه سلاحی گران آیا همه خوشی مفکارانی و چاوا بیجم امتنه دهارت اسمده بون چه هزوانی عسکری آیا همه خوشی مبون همه شرط کرن اما یادا گل کرد خورد بو مجی فکر و فلسفه سر و کاپو خوندیه مگود اما بریارا مرنه بدنه ام جبره در ناکبن اما پارستنا گل خواب کن حیانی ام هنه حیانی شورشگر مهنه اما پارستنا گل خواب کن اوسا ما بر خدا جیام اما دمه گوام پاستا بکشیان جبخانه ما که ما ام کد هندر خسته دا غازه کمان ویده خوشی مفکارانی هنک اول ما ورده دوخ بون هنک اول ما او غازا هیسر چاوی سنتا
اوسا مروف گشت بیانی اما دیزانی ایرادا گل ما خورد بو گل ما برخودان جیانه ما اف بیوار تم سر زمانه ما بو جبرگو پیوه شهیدانه جبرگو برخودان جیانه آج زبت سکفته بیت بو امو گل ام سوز دنه گل امه چکی اول زیاد را بکن امه طول اول زیاد را بکن ام دمین بیجی برخودان و شه مقصود بیجی برخودان و شه مقصود بیجی برخودان و شه مقصود سرکفتن بیجی بنا امی گله کن Tamam seçemeyeceğim. Usulugana. Mazlum usulugana ziyade babra. Barkodan ciyana. Barkodan ciyana. Şahin amire. Şahin amire. اسمك زياد كيا زياد وهفالت خشرت شيخ مقصود اسمك زياد كيا زياد وهفالت خشرت شياي كرمنج Şahin amire. Şahin amire. هر وها هبالا کی بنرخ برخوادانی شم مقصوده یه دیمنه برخوادانی کی جورد باشم یه گو دیمنه داخانی دیروکی روزنامه‌بان رومت چینو چه برخوادانی شم مقصوده آنال بر حاضره واجوانا خطره کی کمپ بکن اول ده سریدا هم شو بو همو گلی کو لبر نهاد مراسم ده حاضر بویه سرگرفتن ده خازن راست شهر کول شیخ مقصود اشرفیه دعاتا کرن نه شهر کی کو جرایزه بو لی شهر کو مبجا به خود دی دریا گشتی دا جیمه جه دراغاندر را بلاو تکن شهر کو دعات کرن شهر کی لدیشی دو تاقان بو لی او شهروان کو دوان دو تاقنا دا بقاسی دو دولتان جی شهر کرن براستی دما کو ما برخدانی آن شهروانان دیدی ما هزاران دیدی ما کینا دجمن لهمبری شهروان خود دیدی براستی ما مورال و معنویاتی کی پر بلند پر خورد جوان دگر لشهر کو آتیه کرن سرطاق شیخ مقصود اشرفیه دا شهر کی کو هبون و تنبون بو هدف و آرمان جوان نه تنی هم بشن گله کرد بو گله کو تطاق شیخ مقصود اشرفیه دا بو لی آرمان جوان همو گله کو دبن دندم آهز اولکاریان دردا لجه خودگر آرمان جوان هدف گرتن آوان بو لی براستی شهر کو ام بیشن آتیه کرن دناف دا ما دید مکیلیب کردی دشوپان اف کشفن بطایبت یه گریدان دولت آترک بیراقدار کلیب وارا دکتن نافا شهر لی اما حیاکو لهنگ و فرماندار و پیشنگ المینا زیاد حلب هبون شهروان نوی لدوی سوزا خواه دوباره کرن سوزا مرنه دان حیا داویه جیل لبر خادان براستی تن دروشن تاویه تن خسته دست مدابو لی او چه کرن چه رباز بکارانی نه دکاری دکتن اندر خسته لی او بریارا کو آتیه داین کو گل جوی داره در کبی براستی جی نکو ام بیز بو نکو کو هزا متیره ندکر کوین هم لبر خوابدن لی اما لوی داره لهمبر زاروکان لهمبر پیروکالان لهمبر همو کسی کدو خسته دا شرکی پر قرش داده کرن یعنی هم بیشن لوی داره جی خارن و خارن تیبون برچیبون گشتی ابو یعنی خارن بر چوبون گشتی ابو هندر خسته دا زارو کبون
جتی و برچیانا ام بیش جیانا خوش دستان لیوان نه دشکو نه درمان نه خارن نه آب نه تشتکی کو مروفن دور تا خپه بدن جیان کرن در باز ببن لی اما ام بیشن لو شیخ مقصود راست همشه در کتن و هز جه کشیان لی اما شیخ مقصود دیروکا گل کردا روپلک نووکر و روپلک کو نای دیروکا نای بیر کرن ها تفکرن همچی وک روشنمفان لوی داره کلمات شوپان مجا دراغش بورو اگشتیرا مد شوپان وان چقاس دگوت همه در پاس ببین براستی دادن در دور خسته باند کرن غیر دکرن تنکو وسا کلمه ای داره به مورال بخن وسا همه گشتیان یک کومانه بگیرن اما تجاری اراده یا گل اراده این شروانان نشکست یعنی به تایبت نماکو ام روژا داوی تانگ نوان دکتن اندر خسته دا داویت انگل لی دیساجی ام سوزا خود داویدا دوباره دکم و از دبیشم همه حیاک و شروان نوک مینا شهید زیاد هبن نه و شهیدن کو لکیلک و شروان نوی کویه کلبر خدانه هبن همه شمار حیا داوی راستیا کو هایی پیک بینن و جرای گشتی را گینن و هم دبیشن شهید نامره شهید نامره شهید نامره شهید نامره شهید نامره آن هاشم امر دنگ فرماندار خوی مزن زیاد عفرین زیاد حرب گهدار دکن الفرق قهرمانی خوش بشه مصر فداد کردن سالوا حمود پیروز بود از بارم بلی وده بود بسته کار میجی سال که بود لحد جمعیوف لو شانس او دفت ندوا لأن وكر أولي وأمي سوس بدل أمي بكان بخ همو خيالي وتيكين أولي الشران صارت تفيروز بيه آخ تبيجن صالحين بيه أولي الشران همي شعب كان أمي زمان نجي شيء دكان نجي بريكو أولي شيء كاتير لما زي الصال كريم الله صالح پیروز که نوازه جمع کنه بله میشن همچه دیشن همچه نما نبرن الشيء لك طاقة شيء مصر جاي سيدو قلب برخدانه دبيجن هرين هذا نرجلنا حياة القهرماني وسجوا ذا الكابتن أمين تجاري بيترس ياجي تجاري تردد جانا كجب برست برمجي سوز لبر قهرمانا جا ولد دلاري سرسال وجه بيروز بيه ولد جيوان سرسال تجي بيروز بيه أول البرد قهرماني خوش بشي مصر شهید نامره برخوادن جیانه برخوادن جیانه آن هرچی مجلس مالبات شهیده دعوت که جمهور پارنمه هر پنج همان شهید بخونن را دستی مالبات کن ببینه هر کس سرلنگ حافظ کنه رئیس داینج ناسنامه اول شهید را اول مالبات تم پارنمه دگرم براور قاده اول در دور پوش بکن در دور پوش بکن جبور را گاهد دیمم بکن وثيقة شهادته جيان آزاد برهما بنا شهيدانه نابي تفكري زياد حلب نابو باش ناب زياد قدور نابي ضايق زينب نابي باب زعيم جهود ديروكا ضايق بنا 1908 عفرين ديروكا تبليبوني 1011 حلب ديروكو جاء شهادته دهياك 1026 حلب شيخ مقصود أنجا وثيقة ديري مالبطة شهيد زياد حلب دكن لا هرسا من
وثيقة شهادته جيانا آزاد برهما بلا شهيدانه نابه تبگری لیلا قاسم نابو پشنب هجیرا ابزر نابه دایگ امینه نابه باب عمر جهو دیرو گشتایک بونه 1007 گریس پی دیرو که تبلی بونه 1023 کوبانه دیرو که جه شهادت 7/1/2026 حلب شیخ مقصود ام به وسیقه دری ملبات شهید لیلا قاسم دکن وثيقة شهادته جيانا آزاد برهما بلا شهيدانه نابه تبگری گریلا آمارا نابو پاشناب آمارا خلیل نابه دایگ روحلات نابه باب محمود جو دیرو گشتایک بونه 1008 کوبانه دیرو که تبلی بونه 1025 دیرو کجه شهادت 10/1/2026 حلب شیخ مقصود ام به وسیقه دیاری ملبات شهید گریلا آمارا دکن سوزی پاکروانه وثيقة شهادته جيانا آزاد برهما نابه تبگری بروسک مخرج نابو پاشناب بهجت ایبی نابه دایگ صالحه نابه باب عبدالقادر جهو دیرو گشتایک بونه 1909 کوبانه دیرو که تبلی بونه 1018 کوبانه دیرو کجه شهادت 12/1/2026 شام ام به وسیقه دیری ملبات شهید بروسک مخرج دکن وثيقة شهادته جيانا آزاد برهما بلا شهيدانه نابه تبگری مالك نابو پاشناب علي محمد نابه دایگ زمرد نابه باب نضال جهو دیرو گشتایک بونه 10,000 حلب دیرو که تبلی بونه 1026 حلب دیرو کجه شهادت 10/1/2026 حقل سوار شهید اول که ماشاءالله سریلدان پیخستنه و تمثیل اول دکن جبو بیجی اکه مای که ما فیوانا چوسینن جبر که خونه آنا ارزانه شهید خودین دلی پاک و زلالن او یک دیگشتن حقیقت و خواستن پیک بینن و جبو پیک آلین اوی خفادار کن دوزا که مزند بر بخونه شهید آمتی آبدان تمرو نکار ازرار بدیه بسای شهید ملندجی مرنه سری هلتا و مجیانه کبی منی آفران ام وکه هزین کماندوسه شبکن شهید خانه بجنا خل هم بروان تطاوینن و سوزا تکوشین وان تکو وکرنا کسیره که دمقراطیک و کردستان که آزاد پیک بینن ام وسیقه دیری ملبات شهید مالک دکن